Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sengakwenza nje lapho ukuthi ungixhase ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje lithi-ke obedumile-ke laphana ngokuthi hlampe-ke uzonda u-M_K lungakafiki ukhetho bekubukwa iy'nkulumo zakhe bey'bheka ngathi i-M_K uyayizonda. Usegcine emvumeleke laphana-ke uJacob Zuma emva kokuthi i-M_K-ke yenze mawala-ke la e-K_Z_N ngamavoti-ke iphume phambili-ke. Lo mlisa-ke ubeseveza nokunye-ke okungaziwa ongase-ke kuzuzwe i-M_K njengoba iqhubeka nje impela-ke amavoti ayo la e-K_Z_N eqhubeke anda aba maningi-ke. Kodwa-ke ngifuna ukuzwa ngempela mina ntonza nje ngidlalela-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke lo uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Ngizobe sekucela kuwe laphana ukuthi-ke masizwile-ke le video lena ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho usicindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke ngiyithokozele. Hayi umona phansi, uyayazi 10 and 1 ibulldozer yasezulwini, ugandaganda wezulu wabona amakholo. Hayi ngiyakutshela inkosi impela, ha. Iy'hlalo eziwu-2 phela ePhalamende seyihlangene kubhekwe kwesesithathu njengamanje. Wayi yabona wayezelo lo muntu wayephiwe into yakhe. Uqongqothe kanjalo nje u-ANC umuntu ngiyezwa lana oGwede Mantashe lana ey'ndabeni bakhuluma ngendaba ye-tribalism ukuthi AmaZulu, hayi AmaZulu avumeni bafetha phethe vena la ku-TikTok siphethwe wona, noma graduate kuma-university kuphethwe wona. Uma engasafuna wasafuna, u-ANC ufuna uyifunde lento ukuthi awuyilutho ngaphandle koZulu. Hey boy. And siyaqhubeka istate njengamanje ngigcine beku 100 and something thousand wamavoti. Kubhekwe esihlalweni sesibili njengamanje saseParliament. And mawuthi uyezobahlazi bayakhuluma straight ukuthi u-ANC is possible ukuthi uyohlala ku 42% or 39 to 42. Indlela i-MK yenza ngakhona. Okuyi distraction ka-ANC le ilandelwa i-DA. Kodwa ngeke ngekwaZulu Natal ngaze ngayizwela i-organization. Uma ngabe inkatho izohluleka ukukhava noma ukwenza kangcono kulolu khetho lolu, funa ivele ikhohlwe nje ikwaZulu Natal straight. Engasekho umntwana waphinda angena yini into eyophinda babuyise futhi sibili. Engasekho umntwana waphinda angena waphela shuthi kahle igama belihlalele yena. Uma ngathiwa nje iyodonsa ngempela idonsa isithathu noma isine kuye ku-4, hayi funa ivele lento zana. Hey bese kuba ke nge-youth vibrant nkosi yami, angazi ukuthi kwenzakalani laphana kuma Young Lions lapha, ngazi ukuthi yini into eyenza, kodwa ke silinde sibuke ukuthi kwenzakalani kahle national, ngoba bona badle kakhulu ngapha national. Phela endaweni eziningi lapha kade kuvotelwa khona kuma institutions bayidlele nje kakhulu nama VDs lawo malem. Kodwa hayi nansi indaba la phezulu lapha khona, hayi ibulldozer yakwaZulu yasezulwini, hayi kusekude lapho kiwa khona. Funa lo baba lona athengelwe imoto and armed car like azokwazi ukuhlala kuyona engaphazamiseki, ngoba impilo yakhe ibaluleke kakhulu lesikhathi sanamhlanje lesi. Phela ayekho umuntu ofana nawe uvela ashintshe kalula kanje i-political landscape, ukuthi angacracker nje u-ANC kanjena nje ukuscraphe kanjena nje. Hey ngeke funa nemqiniselo zokuphepha, ayilungile lento le.